Hello everyone, this is Oxford English with Afe. Salamat. This is English with Afe YouTube channel. لما أنتي لا عارف تزغنا ناي English expressions, words, vocabularies حزالهم ماتيانيهم. So here we are going to have a very fantastic time with teacher Afe. With teacher Afe الجرم على الجرم جزا خلينايو. Everyone of this family, you have to enjoy my lesson, guys. Now take lesson, enjoy to go to your community. Alright, okay, guys. كلمة مجمّرنا قل حدا نقدر كنقرأ community. Here I bring you a very basic lecture, which is just vocabularies, okay? Vocabulary تاتي حيز الخمة تزلهو. So starting from today, you are going to these words, and then you will be good at speaking or communicating with people. من صوت كتعلم كلهم حرف تخونيهم. Alright, okay. حدا نقدر كنقرأكم لدولة again. There is a secret that I want to tell you. شركة قولكم دوري حدا ناي مشترني عوايا وأخوي مالتي. لعهم كل شيء اللي يتقطرهم زي الله رخد جرارم تبرتي إذا زجاج لهم زلهم أو كومنت مالتي تشرع في جرام ممريخا تشرع في جوبز ممريخا تشرع في أمبسا دوموزي وسكوا قال لهم مانجرين نخريا خلنا نتحاور مالتي. Alright, thank you very much. Let's get started. Okay, so my first word is going to be achieve. زتقول كلام تخون مالتي. Achieve. Alright, achieve أنت مالتي. تشرع في بزهابنا ممرح مسرت ها دوموزي وسكوا لنا كومنت سلزجورنا ها achieve جرنا يتعلم مالتي. Achieve ها achieve means مسخة مالتي. Thank you very much. مسخة achieve. Okay, let's say achieve. كولو ما عندنا جو when there is somebody who asks you مسخة أنت يبغى بالإنجليش تقولكم achieve تقول لهم مالتي. So you shouldn't say تعيني رجال أختولي ولكم ويكا succeed تما بحالي succeed. Alright, okay. مسخة achieve أنت وينو مغري أنت عايز بحال مغري advice, right? Advice. Thank you very much. Advice. مغري تقرنيا ينشتي الكين بقولهم خليه تقرنيا صحف جنكا ياو من ترجم خي ترسعوا لنا الخير. Alright, advice. سمم عدا أنت عايز بحال مسمم مع أنت عايز بحال مسمم مع agreement. Very good. Agreement means سمم مع النات مالتي. Agreement means سمم مع النات. Very good. سمم مع النات. Wake up. مسمع مع مالتي guys. Let's go. What about فقاد انت عايز بان فقاد permission. Nice. ويدما allow. Very good. allow. Wake up. Permission. allow. Wake up. Permission. فقاد بان. Thank you. Let's go guys. بزنا بزلوا قالات ابز صحفلهم ملا حسب بحوار خنا هنصينا. So don't go anywhere. نمان مكي تخد كم موداتا you have to follow English with Afe YouTube channel. Subscribe زي جورهم. اتانا يدول من ملكت بمتوا ياو English with Afe بزجرم هنتات ناي فاميلي قطر ناوسخه سلازغونه مالتي. حزون عالم بعالمات چاو خنا بلاينا مالتي. خالي اموداتا حتىكم سلازغونكو نمان بوتا غيتخدو. نايتن حتى مالسي دما او تحت انبوكس خطقمط لكم مالتي guys. Alright, okay. So allow فقادو agreement دما سمم معناتيو مخر دما advice and achieve means مسخة عمالتيو. Alright, okay. What about يقريتها قال انت عايزبان يقريتها قال اخت حتى لها excuse me. Very good. Sorry. Very good. Apologize. Very good. Apologize. Very nice. Apologize means ياو يقريتها مالتيو very good. يقريتها مالتيو very nice. What about بتاكسي خيدكم ويكعب بابور خيدكم وي ببلين خيدكم ياو حجلتي حلو خطول انت لهم مبصح انت عايزبال يا ناو زخونه بوتا خاو زخونه تلعيلك او زخونه ختبصح كلها مبصح انت عايزبال arrive يبال arrive. Okay, arrive. Very nice. Arrive means اب زخونه بوتا مبصح مالتي. Okay, أو زخونة بوتا مبصح مالتي. Very good. What about موجد انت عايز بحال موجد delete all format. Alright, avoid بحال avoid means موجد مالتي موجد. Very nice. So if you hear the word avoid starting from today, you're not going to be complicated. نشتك تدناغز يقولون مالتي because the word avoid means موجد سلازخونه مالتي. كحجن اللي apply جورو ولا لكم تليكم ويكعزخونه محزخهم تلي hey avoid ختولوا لكم مالتي. You have to apply each and every word that I shared you.
share up زغوركم قالات apply خزغورو لكم مالتي what about ባህሪ እንታይ ይባሃል ባህሪ ናይ ቲቸር ኣፈ ባህሪ ከመይ ጣዕም መስለኩም ሶታ ናይ ደወል ምልክት ብምጥዋቅ subscribe ጎሮ አበጃኹም ገለ ትብሉ እንታይ ደሊኹም behave ማለት እዩ behavior ይባሃል ማለት እዩ behavior ያ ባህሪ ወይ ከዓ ጸባይ ማለት እዩ behavior ምንስ ባህሪ ወይ ከዓ ጸባይ ማለት እዩ very good I'm sorry behavior ጸባይ ማለት እዩ okay let's go what about ምስራዝ ናይ ሎም ማዓንቲ በረራ ነይርና ግን ከዓ ሰሪዝናዮና ናይ ሎም ማዓንቲ ከምዚ ቆጠሮ ነይርና ግን ከዓ ሰሪዝናዮና ገለ ክትብሉ ታደልኹም cancel ይባሃል cancel very good cancel ምስራዝ ማለት እዩ ምስራዝ okay so guys I'm going to ask you one more question ለውጥ እንታይ ይባሃል ለውጢ I hope you know the word ለውጢ change very good change ለውጢ change ይባሃል አሎ ማለት እዩ alright okay so guys ለውጢ change እንተኮይኑ ዝርዝር ድማ change ይባሃል ንኣብነት ኣብ ካፌ ትኸዱሞ ቡና ትሰትዩ ወይ ከዓ ማኪያቶ ትሰትዩ ወይ ታክሲ ትሕዙ ገለ ነገር ሞ ታክሲ I mean መልስ እንድሕረድሊኩም change ይባሃል ማለት እዩ do you have a change ትብሎ ዝርዝር ኣለካ ወይ ከዓ ናው ዝኾነ ካርዲ ገለ ክትገዝኡ ተኣትውሞ do you have a change እንትልኩም ያው ለውጥ ኣለካ ማለት ኣይኾነን ዝርዝር ኣለካ ማለት እዩ okay so guys I hope you're clear with my lecture thank you okay so achieve ብዝብል ቃል ሙሉእ ሓሳብ ክናሃንጽ ኢና ማለት እዩ achieve ብዝብል ቃል ሙሉእ ሓሳብ ክናሃንጽ ኢና that is going to be my first word achieve yeah ዓላማ ጎል እንዲ ዝበሃል ሕጂ ምድላይ ድማ እንታይ ይባሃል ነበረ want ዓላማ ይከሳኽ ይደልየ teacher አፈ please teach me English ኣነሲ ዓላማ ይስከሳኽ ሲደልየ ኣነ I ይዝባሃል ምድላይ want I want ምስኻ achieve I want to achieve very good I want to achieve natay alama I want to achieve my goal thank you very much I want to achieve my goal I want to achieve my goal very nice if you say I want to achieve my goal it means alama ይከሳኽ ይደልየ ማለት እዩ እስኪ በሓባር ንበላ ክልተ ግዜ ክንብላ ኢና ማለት እዩ ሕድሕድ ሙሉእ ሓሳብ ክልተ ግዜ practice ትገብሩ ኢኹም ምሳይ ማለት እዩ 1 2 3 I want to achieve my goal I want to achieve my goal thank you let's go for the second word ምኽሪ advice ምኽሪ ምኽኣል እንታይ ይዝባል ምኽሪ ክትመኽረኒ ትኽእል ዶ በጃኻ ምኽሪ ኻባ ሼር ግበረኒ ገለ ወይ ደሞ ሃበኒ ጊቭ ግበረኒ ንዓየ so ምኽኣል እንታይ ይዝባል ምኽኣል can thank you very much so can ኢልና ኢና ንጅምር ሕቶ እንተኮይኑ can ኢልና ኢና ንጅምር so ክትመኽረኒ ዶ ትኽእል can you give me some advice ይባሃል can you give me some advice very nice can you give me some advice yeah قرب ምኽሪ ዶ ትልግሰለይ ማለት እዩ can you give me some advice ተልኩም ቅሩብ ምኽሪ ዶ ትልግሰለይ ማለት እዩ very nice what about agreement እንታይ ማለት እዩ ስምምዕነት so ኣነሲ ምስናትካ ሓሳብ ይስማዕ ማዕየ ኣነስ ምስናትካ ሓሳብ ይስማዕ ማዕየ I agreement with your حسب think I agreement with your think እሺ I agree ኢልና ኢና ንቆርጻ ብዚያ agree ተስማዕሚዐ ስለዝኾነ I agreement with your እሺ I agree ንልሞ with your think ማለት حساب ይኾነን ምሕሳብ think ምስጥ እንደና ሓሰብኩም ከለኹ ስመይ ፀዊዕ ወገለ think ይባል حساب ግን idea ይባል so I agree with your idea እንተልኩም ብናትካ حساب اسمع معي ማለት እዩ I agree with your idea very good all right okay ሽጋራ ምምጣጥ ታይል ባነረ ሽጋራ ምምጣጥ ኳ ከም ኣብነት ገርና ክንምጻ አይግበአና ንፈልጥ ምክንያቱ ሽጋራ በቃ ሴርና ክንሽንገለና I mean እንታይ ይልባል yeah we have to just ክንጽየፍ ኣለና we have to forbid it I know so like smoking cigarette is not አይፍቀድን smoking cigarette ካዘን ብዙ ዘለዋ ቃላት ምፍቃድ ኣለኩም እዩ አይፍቀድን ናቱል ከተት ይለኩም ማለት እዩ smoking cigarette
is not allowed. Thank you very much. Smoking cigarette is not allowed. Lovely, my man, my cameraman has answered it. Lovely guy. So, smoking cigarette is not allowed. Okay? Smoking cigarette is not allowed. I forgetting about you. Oh my goodness, really? I forgetting? Okay, I'm sorry, stop it. How do you get Alright, okay? So let's go. Apologize. Apologize malati qreta malati. Guys, apologize minisi qreta. Okay. Hazi hada sawat ኣለኹም online class ኣምረና ገለ ክትውሉን ኣብ class እንከለኹ ትድውልለይ. And then ኣብ class online ዘለኹ ለኩም ከለኹ ይቅሬታ ክትውሉኒ sorry or I apologize ትውሉ ኣለኹም ማለት እዩ. I apologize teacher አፈ. I apologize. እሺ. ወይካ ኣብ ቋንቋ ትምህርቲ ቤት Oxford Language Center ኣብ ናይ ትምህርቲ ቤትና እናምህር ከለኹ ዶንጊኹም እንድሕር መጺኹም ወይ ዘንጊዕኹም እንተ መጺኹም when you knock you say ኣነ ይቅሬታ ስለ ዝደንጎኹ ክንብልና ኣለና ኣነ ስለ ዝደንጎኹ ይቅሬታ for being ምርፋድታ ይዝባል ነበረ late. Alright, okay. I dash for being late. I dash for being late. ኣነ ይቅሬታ ስለ ዝደንጎኹ ክንብል እንተደሊና what are we going to insert? ኣብዛው ዝለላ እንታይ ነቲ apologize. Very good. I apologize. I apologize for being late. Nice guys. I apologize for being late. I apologize for being late means sila zarfadhu yaqarta malati. Oh, I apologize for speaking bad words. Yeah, naqalate yaqreta gala malati. So, I apologize means yaqreta malati. I apologize. Iskinwala khalta giza. I apologize. I apologize. Nilalana malati. Very lovely guys. Okay? Okay? Arrive ማለት ናው ዝኾነ ቦታ ምብጻሕ ኢልና ኢና arrive means ናው ዝኾነ ቦታ ምብጻሕ ማለት እዩ okay እንታይ ድና ክንብል ደልና መስለኩም ጋይስ ሰዓት ክንደይ ኣው በጽሕካ ሰዓት ክንደይ ኣው በጽሕካ እስቲ 10 ሰከንድ ኮኩሜ እዚ አልመለሰለይ ኣብ ኮሜንት ቦክስ ብፍጥነት ይቀምጠለይ በቃ ከይሰምዐኒ ማለት እዩ 10 ሰከንድ ይወክቡ ኣለኹ ፖዝ ገርኩም ኣብ ኮሜንት ጻሓፉ all right okay ክንደይ ሰዓት በጽሕካው okay መጀመሪ what ትብል ኣለኹም እሺ what what ሰዓት what time did you arrive? Thank you very much. What time did you arrive? Very good guys. What time did you arrive? ንብላለና ማለት እስክንበላ በሓባር what time did you arrive? እስክንበላ what time did you arrive? One more. What time did you arrive? Thank you very much. Okay, very nice. What about avoid? Avoid. ሓደ ማሓዛኹም ብጣዕሚ ዘፍጢጡ መጽኡ ኣሎ በቃ junk food ገለና በልዐ ከምዝ ካሜራማን ዘፍጢጡ ኣሎ ማለት I'm sorry. Okay, so እሺ avoid means ሙጋድ ማለት እዩ. So እስቲ በጃኸቦ አረሩ ቪዲዮ እንደ ዘለኹ በቃ ገለ ይብለኩሞ junk food ዝኾኑ ነገራት እንደ አወግድ ትብሎ ደሊኹም ሙሙካር ምፍታን እንታይ ይዝባል? ምፍታን try, right? Try. Very good. Try to junk foods. Try to junk foods. Nimrat try to avoid, my man. I like you, brother. I swear. Yeah. Try to avoid junk foods ማለት እዩ. Try to avoid junk foods. Try to avoid junk food means ያው ዞም ዘህድሊ ምግብታት ወቃ ብጣዕሚ ዘርጉዱ ካብ መጠን ብልዓሊ ዘርጉዱ ነገራት አይተውልዓ ማለት እዩ. Guys, lovely. Let's go. ንቐጽል. Behavior means ባህሪ ማለት እዩ. Behavior means ባህሪ ወይ ደግሞ ጸባይ. Behave ኢልና እንተቆሪጽናያ ደግሞ behave እንተልና ያው ከምዚ let me give you an example. በይዘኻ ትሕትና ይሃሉኻ ገለ ክንብል እንተሪልና try or sorry please behave politely ንብል ማለት እዩ. Please behave politely ንብላለና ማለት እዩ. Please behave politely. Behave በይዛኻ ትሕትና ይሃልኻ ማለት እዩ. በይዛኻ ትሕትና ይሃልኻ ማለት እዩ. Please behave politely. Please behave politely. Guys, this is English with Afa YouTube channel. I hope you're enjoying my lecture because I have prepared this lesson day in and day out. ليتن كاترين لزتزጋጀኹ ትምህርቲ ንዓኹም ንምቕያር እዩ. ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰባት ኣፍታ ናይ ደወል ምልክት ብምጥዋቕ ሰብስክራይብ ግበሩ. ሰብስክራይብ ዝገበርኩም ፋሚሊ ድማ እዚ ቻናል ናተይ ቻናል ኣይኮነን ናትኩም ቻናል እዩ. We are going to make this channel
better سولخا بقى أزجرم نجار خنا وصحينا مالتي بزوج تأمرات خنا سرحنا بس إنجليزيا مس خالقت نجارات استدح حزر مالتي thank you online خم مهرز بلندما أو زبزلو سلك قطري بناي واتساب سلك قطري نادا ولا you can contact me thanks go cancel منس مسراز مالتي cancel منس مسراز لمثالي أب زحج جزء تعمل سنو عنه أو استفلا لي بطاطا Europe or maybe America or some other countries alright so cancel منس مسراز مالتي alright so برراني ركمس بزخون مخنيات تقاريصو إنّا إتي برراكو تقاريصو يو فلما برران تايز بحال بررا تايز بحال نارودي تاين بحال نارتي قالت واللهم بقودنهم الزلسة فلما مبرار فلاي بحال بررا دما فلايت okay so إتي بررا تسريزو نسون إتي بررا سريزو مو زي cancelled they cancelled the flight نبلالنا باتي they cancelled the flight نبلالنا باتي they cancelled the flight is بررا سريزو مو باتيو guys lovely one more نايمة أرشا change منس لوتي مالتيو مدلاين تا إزبال need نحنا انتا إزبال نحنا we okay بقى لوتس ندلينا we need change okay we need change we need change we need change لوت ندلينا تشرف في صعرامي دوموزي وسكو قال نجر we need change now we're going to comment Martin so thank you very much guys we had a very fantastic time so please never forget these words because these are the very important words that you can use in your daily speaking I thank you very much may God bless you this is English with Alfe see ya